Pemirsa pengrauh sasih ekstrim ring tanggal 3 Februari dahat kerasayang ring samian genah pemekasnya ne Kabupaten Gianyar. Silih tunggil baya sane akeh kepanggih inggih punika taru runtuh. Kauningin kawentenan taru runtuh inucap nenten wantah kepanggih ring margi ageng nanging taler nibenin paumahan kramane sekadi duen krama mangku Aryase ring beng miwah pura inggih punika ring pura Prajapati Tengkulak. Perantenan pura Samuan 3 Bedulu, pura Taman Penglimutan Pengosekan Mas saha Balai Pesandekan pura Dalam Kuang. Baya taru runtuh taler nibenin Balai Banjar Tengah Desa Batuan, Sukawati, saha wewangunan sanewenten ring widangan Balai Banjar. Kantos mangkin samian taru runtuh inucap sampun ketampenin becik. Kauningin kantos mangkin wenten 3 dasa kali baya inggian taru runtuh 17 saha wangunan runtuh wenten 5 kejadian. Tim Liputan Bali TV.